como soubestes trampear o final. Ai, Dios mío querido. Ala foi o micro de Galloso. Bueno, que en 27 anos é a primeira vez que me Mira, ai, cae. querida. A xente maior, sabes? A xente maior empeza... Pero que pasou? Funciona? Sí, Hombre. vou explicar. Sudoume a man e esbarouseme. Non sei que problema. Caeume o micrófono nada máis, caeuse o micrófono. E ademais son as 2 menos cuarto. Depois de casi 4 horas de telo micrófono coa man que case me cae en 27 anos por primeira Home, vez. tamén non lle perdonades nada, A min hasta me pareceu que tiraba, fíjate. Estamos vendo a repetición, o bar. Ai, a ver, Hicimos o bar. Ai, a ver. Deixáchelo caer. No, caeuseme. Sí. Eva! A min gusta esa. Esa que vendes de abaixo para arriba. Esa. Mira como ainda lle puxen o pé para intentar salvalo, Ou igual apartei o pé para salvar o pé. No, o micrófono non o tiro, que sei que costa moitos cartos, se podes cacharrar. Desta vez non foi. O micrófono non caigas tú, non pasa nada. É un micrófono duro porque está comigo desde hai 27 anos e ainda non rachou. Ten que ser moi duro, Tiña que ser o mellor do mercado. O melloriño que hai, non hai outro. Bueno, oye, Alberto, disculpa, que estamos coa tua... Por un momento así vale a pena. Foi un incidente.